Prema zvaničnim podacima, 800.000 ljudi posmatralo je početak Dakar Relija. Od Tehnopolisa, odakle su krenuli takmičari, pa do Majskog trga na kome se nalazi podijum, ulice su bile ispunjene navijačima. Učesnicima relija ta podrška znači jer ih već od danas očekuju brojne opasnosti na stazi dugoj 9295 km. Svi su krenuli sa istim ciljem, da se na istom ovom mestu nađu za 13 dana, što neće biti ni malo lako. Predstavnik Srbije, Gabor Sagmajster, pokušat će da 6. put završi Dakar Rally. Pozdrav mojim navijačima, naročito Subotičanima, motokrosistima i svim bajkerima u Srbiji. Navijajte, bit će ludo, krećemo. U konkurenciji motociklista titulu brani Mark Koma. Glavni rivali bit će mu Bareda Bort, Olivier Pan i Elder Rodriguez. Cyril Depre ove sezone vozit će automobil marke Peugeot i bit će klubski kolega Carlosu Sainzu i Stefanu Peterhanselu. Pokušat će da prekinu trogodišnju dominaciju Minija. Opet Srbija, idemo do kraja, idemo do cilja!